Akşamsız hayırlı avdaşlar. Avdaşlık eken menüde şutay bunağa Şengere ekber neslinden bulam ende. İyi benim babay Şengere Esami ozu soğuşta bulan. Örge nasip bulmadı. Özümün bütün dileklerimle, özümün bütün köngülümle şu Nagara oldu, şutay oldu, üsken hazır vakta men Afganlar reisi bilan Baltar sayında özünün tuğan yatlarga şatlanıp düştüm. Malatsı dinlegerler, şatlanan men sizin bilen siz bek buldurasız. En izgi tilekler, avurtmağız, selamet bulunuz. Bu faşikalı avurkun bir ulasan bizim önce bu beydem distonuyuz. Da bizim birimizin de Hazır Büyük Vatan Soğuşunda katnaşkan, halak bulgan avuldaşlarыбыз hürmetine salıngan heykelge şeşek salını başlayız. Robert Menolin heykellerge kilik. Jinguşular qo'yqa heykel. Heykel bu bosa botorwa. Abotorwa o'yni iki tapır. Onlar hazır borsada jinguşular. Heykellerini cansız diye kurma. Heykellerinin canı taş değil. Her sadatta kupma savda canı. Heykellerge sakral hastır. Gosurvanın hazır. Bir minuttan var ağırga tıptın ağır şuna taş heykeller jırvi işten gene jırvi taş heykeller işten gene bugün vakta jırvi hatinda Büyük Vatan Soğuşunda halak bulganlarını, ağır turmuş hem merhumlikler kurbanların iske alı maksadından bütün Resey Hatır Şamı aksiyasını başlayız. Şam'ın qabzı hukuka Ukrayna'da maxsus operasyada katnaşıp, ağır yaralardan tırnaklanıp kilüşü avuldaşыбыз Gafiyullin Renis Raqib oluna birile. Rahim etiniz. Her klastan birer okuşu Şamlarını qabzırga rahim etiniz.
Сәйдәш, табызып чыгады бөтенесе. Табызып чык Сәйдәш, яме? Әйдә киттек, чыгабыз куйдык. Становись. Ровнись. Смирно. Будем. Песню запевай. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ой. День Победы, как он был от нас далек, как во сне потухшим таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, со слезами на глазах. Это праздник, сединою на висках. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Спасибо. Июнь хәтер һәм кайгы көненә багышланган Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларыбызны искә алу чарасын ябык дип белдерәм. Бер кайчан да сугышлар булмасын, илләребез һәрвакыт тыныч булсын.